asenga kie yekuru kwanga 21st century bone bukiete mono tego twaro bwa matobobi none se kanise zimogochia kore PH iwanana na SD kore Catholic iwanana na SD koro mu SD iwanana na Catholic ekegara weterekera tugusanga etugukinani weterekera tugusanga tugendre tukumumanya nyasaye mono akibone kero ayakari getini getunuguraria abana bakari rochiga iga bana bakari moino gaiga nturi gukina eto koba tugendre tuko kabera ari gesaya somorio so tiga tuchichamo tukinanie tumumanya nyasaye mono egere tosaso buruti wai turanyara kwa tukugwenda mtoto ni mdogo ameaga akiwa mdogo. Mapenzi ya Mwenyezi Mungu wesi ukayasimamisha. Mwenyezi Mungu ako na mipango na kila mmoja wetu. Ndio maana basi tunaelekezwa na tunaambiwa ya kwamba ukiwa na nguvu mtumikie Mwenyezi Mungu. Ukiwa uko na uwezo mkumbuke Mwenyezi Mungu katika maisha yako. Mwenyezi Mungu awe wa kwanza. Mwenyezi Mungu akutangulie kwa kila jambo katika ya maisha yako, ndiposa ukitoka hapa duniani utaweza kukaribishwa kule mbinguni. Kwa ndivyo tukisoma katika Injili ya Mathayo kwa ndivyo tunavyoelekezwa ya kwamba tukiwa watu ambao wako tayari, watu ambao wanamuweka Mwenyezi Mungu kwa kila jambo, atatuelekeza na atasimama nasi katika maisha yetu. Some Injili ya Mathayo 10:37. Sema wale wote ambao wamempea nafasi hadi wamejitolea maisha yao na wamepepa msalaba kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, hawa hawatapoteza maisha yao kamwe, sababu wameweka maisha yao hata kama liwe mambo gani katika maisha yao. Mwenyezi Mungu ndiye wa kwanza kwa kila jambo. Kwa hiyo basi hawa wanatunukiwa na hawa wanapata yaliyo mazuri. Soma katika hekima ya Sulemani 3:1 hadi 9. Nasema ya kwamba Mwenyezi Mungu amewajaribu, amewaona wale ambao wanafaa, na ya kwamba amewajaribu jinsi ambavyo dhahabu inavyojaribiwa, na walipojaribiwa zaidi ndipo walipokuwa wanametameta, ndipo walipokuwa wakionekana wanafaa zaidi katika maisha. Kwa basi amewaita na atawapea tuzo kulingana na jinsi ambavyo walivyoishi katika haya maisha. Somo letu la kwanza nasema sasa tumeunganika naye Kristo, sababu sasa kupitia kubatizo huyu mtoto alibatizwa. Sema sasa kama tumebatizwa, basi tumeshiriki katika kufa kwake Kristo, na katika kule ubatizo basi na tena tumefufuliwa. Kwa basi tuendelee kufanya yapi? Sema ya kwamba kama sisi wanadamu inafaa tuweze kuwa watu ambao wanaofuata na kufanya kulingana na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo basi tusifanye dhambi, tuepukane kufanya dhambi na tuwe watu wema, sababu umebatizwa sasa uko na tumaini ya kwamba ukitoka humu duniani utaingia kule mbinguni, kwa sababu umejikimu na umemweka Mwenyezi Mungu amekuwa wa kwanza katika maisha yako. Somo letu la Injili tuambia, sema mambo mengi kule. Sema watoto wadogo, sema watoto wadogo Mwenyezi Mungu amewaonekania, nao watoto wadogo basi wameonyeshwa mambo ambayo yamefichika kwa watu ambao ni watu wa hekima, watu wa kiwango kikubwa. Sababu gani? Sema watoto wadogo wao wanajidunisha, watoto wadogo wao wanajitolea. Basi ndio maana wamechaguliwa na wao wamepewa nafasi ya kuyajua yale ambayo Mwenyezi Mungu amewatengea. Katika ile somo la Injili pia tumeambiwa kama tuko na shida, kama tuko na changamoto, kifo ndio tunapata kifo kama hii familia, basi tunahuzunika. Lakini ametuambia ya kwamba kama kuna huzuni, kama kuna changamoto, basi tumtafute Yesu Kristo. Kwake kuna msamaha, kwake kuna kufarijika, kwake kuna kuinuliwa. Kwa hiyo basi tumtafute huyu Yesu Kristo ambaye anatufanya na anatupea tumaini katika maisha yetu yote.
twasomire rarasiri tukuliarira muna twakiriga twamanyire ubugima bwaitu twensi muna twakira tubwate libaga naende tubwate ogosemeria baminta barura senseye bali bakore korengana n'uwanje kwa Nyasaye tonyara ko batukuomerana amo nabarobo bali bakore korengana amo n'obuye bwaye bali berure sibyonsi omoelio mbabukiwe nande baewe ngeria so okubori wo waitu abatwakire atubwate ogosemeria kubwate chinguru kubwate libaga ligiya mwelio manene mokore abo butamiro bwao trosoma se wanchiri ya Matayo 10 musari we 35 na bibiri tanga muntu ndi bwensi wanjite family yae muntu ndi bwensi wanjite bintu byaye muntu ndi bwensi wanjite bugimo bwaye kumwitani omane uite bwenereti asuburuti bwaye korendo yo mwanjite Kristo akabugori musaraba oye naenda akize byonse oyo na bugimo bwaye kare senzeye lakini nabonyore asubuja kwaye wa kabiri igo ekaraturi sense mokore abo utamiro bwao mutanganye sibyonsi mwere ne chinguru chiago you leave a mark while you are alive here asense so igo koro mukiugo bwensi ben nyare ko bako mwere egere krocha ko yendo resuburo tuwae anyare ko bawa kwengeri osa muwitu gutanga ni twigure muna paura ko balikira barumi tabono ntwi muna taminyatega ngaki twasangira so kokwaye nakintura tubuke ndonyara ko batokubukiwa balirende banyandire ko bagukuritanga ngigo cyo babera tabire weterese batiso igo togosanga asugu kugwa Kristo na waterese batiso igo tokuwamo na Kristo sobono igo twamanya korokiwa asugu mabwaitonga ingikewana tutunyara ko batoga kora togendra sebe usitogendra ko kora yarama tebe singenje twasangire asugu kugwa Kristo naende twasangira soko boka kwaye togendro kora yaramaya ekiagara nara Kristo atworokire agachicha akaeru esibyonsi wikabaka agakuso muzaraba naenda akabuka naenda otworokere iri na kitu gere komenya asobuma bwaitu gotomenye biya nyare ko batoko mwereria asobuma bwaitu egeranya rekoba gago twengeria asobuma ekera twakorire biya naenda nyare ko badusini umwana no moke lakini noni na mokoranga umwana nonya karo moke urandirie umwana oyo igaringo umwana opiems mwarodera ba Kristo abakiriga muna babigete kianga igo bali present ti abana aba muna barenge ko bara muna barenge ko bakorera so abana aba bagutara abandi batara kurwitono bandi batara kurumagenje bandi batara kurunyamekero gorera mani namaguru makabaikaga gese parish asoko mo erelio monene asoko irwa abana babwato moyo abana bakumwere lyamo n'umukya abana bitiganete asoko masemelyo monenya sa so umwana mokera kini umwana urayiribya umwana mokera kini umwana oyimanyekaniri asoko mwere nyasa ono ibuli muna wakiriga yiga asubuga mubo nyasa okoiro koboko nyasa okoiro amaguru nyasa okoiro mutwe nyasa okoiro bongo bagikwa mwere irangana aso mabwa so ka kwire libagali abene ubwate chinguru ubwate koboko kwago ubwate kiregendo mwakerebiye naende mwererie n'ekinguru kyago kyonse soma bania Isaya 55 mustari ugatano na limo to mwererie monene hora mone kinguru otarachi kogota kinguru tarachi gokwera mwererie mone kinguru kyago wetigana ise byonse nyare ko bagoko mukora abo butamiro bwao asoma bwao basoma witu kwe banchiri tworokereriwe nyakara tugo ekeya abana bake Nyasaye uba manurire bamanyire amangana ali abisekaine asabantu b'ikisemi asabantu b'ibiro by'ebinene abisekaine wogeza bari lakini uba manurire abana bake banyamanyire nakota ngatali abana bake yani abana bake n'abantu baliye bekeirie banyarire ko babakumwari bagali abene abana ubara abana bake ekegero mwana moke no moita mwana moke sirinende nabakweba tavuga atinda amwamu mwana tago kogeja mwana naboko moita gaiga nene marogo banwari suri umwana naboko mogosara mono mwana tavuga atiato so abana bubara bake asuburu dubanya sa yasanya riko baga ko bamanurira yasanya riko baga ko barente rubiye bwaye yasanya riko baga ko basin abantu babwate enkoro y'okweba abantu babwate enkoro y'okwabera abantu babwate obwanchaniyo bonene abantu babwate amabera amange ugesa bamwabo so abana bubara abana bake
nyasanyarire ko bagako igurira nanda abamanurire amanganaye no biyabwaye ogese bari toigure nanda kurasasa moko banchire tabire mbale sigati yeito twabonekira amone kigurube kinyingi amane mesige menge ninchwe sende eno je twagosire eno twakire kandi ile nesari tabwati bobe na intwe nanye twamugosire nanye twamukorere mamincha nanye twanyarire ko tokomokorra bobe otorangeire toira nesari ayese mesige yakubunire ayese kigurube kikiye kuri twareire rero make you turn rero make you onchureria ochiche sare otore gurube yage sare egaranyare ko baga kubugoreria egaronyare ko bago kuguswa asuma bwao ugo kodira point yentangan asu kodira wai dingana ri tangan asu ukora kwani asu ugo momuno menyate gaiga tegarabu ya nendo iwe mono menyate sense dingana ri tangani epulipe asu ugo mabuyao kera lituko. Prepare yourself well. While you are here on heart, prepare yourself. Naba ande tura kaya senze no tulize miaka yons. Ya. Tumanye ti chinga kyori ga yanchina kikingana. So iyari gani. Lero na boka nyorori biya mambi uruwari. Na boka nyorori ne chinguru mambi nchi. So iyari gani biya. Erosi biya. Echene biya. Tiga kobo monto weston. Tiga kobo monto kwerora. Tiga kobo monto bwete bwamato bamo nabamini. Ekegera abantu bamino abana baje bakorage ndiki. Baje okoi. So antene mo nabamino. Ne family yao tigebe number 1. Family yao. Prepare yourself. Abantu baroro tu jasi chinga. Tonyaranga no ne family yabo. Mpayo. They are not there. Omonta kaminya tatambe. Family tanya kubakira no ne simi. Inkawe tanya kuochicha. Ubwama tiburu bube asenga. Egento na undire sebo gmobo. Abantu barago konye mo 100 but 99%. 99.9 the family yao. Bazo no gaida na gofa. So the family yao is very important. Na baba mo tene gento get. Na baba mo get tena siget. Abangu na ba ekere magana go chakoba. Usikwarwari. Abantu bose bimazendu nabotogoji goji jango sabere nane ngoje gitaka ikomiga ngo sabere iga waka mafta ngiye aya abasani baho nabo bagoje nabo bakorentara kirige ntogane lakini imba akobuta tukori mezori yakuru muntabu ati shuri cyaye family yao osakurwari miaka oraire family yao banta bamba ko bari kurwisuri abanta kurindi nabo bagugusibya nabo bagukingira ikiyanga nabo bakoroseriye ndagira nabo munore baho dezo mabwa yo bano tigo westonti tigako bari kurese family yao tigako eburuga tigako montoro mobe kurese family echoke tabambe nese family nanye barinjira bari barende nande twaru gwamate amana barabwo gwamate burubya nande zo mabwa nanye ne karuguru nanye ngabwo echoke naye echoke nanye nguru nyumba bula kwa ruoro manyanga na sokiri kurugaiga kwara rosi no naye go kurara no kurara digi nonye ne yange ngiye karabe ka none suti kwararira karabe ka none suti re beke yange ngiya tekere to kumanyanga no buduko buno jugo so ngo tiko parento mo prepare yourself well prepare yourself kirari tuko tikali beli tuko liyu wasyo bugumaburawo bokwende zuburu twanyesa so tiko ichwaro to kwa bantu bokon warule sense eta abantu bokon ditang ibakora abusabon ditang ndibikombe bakora asibya dita ngai kigendo kibaje bakora so prepare bya bago kitekero obe bantu ngokura bare bayora gisani no jarenge esuriye rikorugere tamagoko no ari kurwabo banyo aiga getande poru de bindu bujiga hono bakumeti bago kura ose bakora abusabara akora mangana so prepare well aso mabwao tikome don't care tiga we chuara terioka prepare yourself well point ya kabere point ya kabere kabo monto wabantu abantu nabengenju tiga menyare kurisa abantu so abantu mararuba menyete muna barabu ibo bari barabu kabo monto wabantu tiga wetano etandene chirani yao wetanete nori bweduka
wetanete ayese kanisa esore wetanete ayese chiro kono ndi ngogocha gocha no nyine kerubwa tuboko ngogocha gocha asori. So abantu na benyenje so mabwao na kyekoranga these are the people abana abantu bajikire aba bajikire sengenje okoba yo mwana oyo abasani abairi abamate bajikire because yo mwana. So abantu na benyenje abantu babemba boro nabo bokumi bara matanga abantu batayoro bakubona matanga yakoroka kwaya teyo fata tayo mupasta tayo abantu bantu mbayo na yororo asama tangayo abantu bakego basinini. So then kabo monto bw'abantu kuna abantu weri ala life para abantu biya toro wamatamu na baro biya kwani abantu bayikanye kerba bwato bakon beramo na baro ekaro kuru senze abantu bakuletenga oyo biya menyete oyo no monto muyolenge oyo na bakorta yaramaya ese kinga gityai lakini wono roche tumenyete biya ochandita abantu bakumeti banyona ngaki ndiga kyawucha kurwese uri pardon to people esaba. So tigaba ante karuko woro abantu batanga akyo yere manana nyendiria kangi kwara mutige sama tukumaki aramenya mona aguma abantu baba bakurworo abantu batanga akyo manana watutoriro muzigo biye mono tigatumuki biye mono ya so ekera abantu bakwanda boy komanyanga aki nonye ni goroga wisu wacha abona bara ko igerbon ekikire nsai ga reflect nonye ni kiwocha konyora reflect. So enchirometa muna abantu is the same way dani na kiwocha kwa bari worded at the end of the day gotoka a marking scheme ya abantu babwate is a different mon na kurwe kiwocha konyora gendo so mase liri belia yohana litanga ninyo mustari we 200. So to gotanga no mwanjite nyasaye oriutanya bwangi to yomino ya. So wetire saba mintaba no to koro kibonyasaye wetire saba mintaba no to konyora maseseni ekyera aba ebare kien yanyasa. So ancha amino manyama na baro biya bakorre biya ban oro gento ngero oro nene wikamba te asenga kiye yekurkwanga 21st century bone bukiete mono tego twaro bwa matobobi none se kanise zimogochia kole PH iwanana na SD kole Catholic iwanana na SD koro mo SD iwanana na ba Catholic ekegara wetere karato gusanga etogo kinani wetere karato gusanga togendre to kumumanya nyasaye mono akivone kero ayakari getini getunuguraria abana bakari rochiga iga bana bakari moino gaiga nturigo kina eto koba togendre teko kabera ari gesaya somorio. So tigato chichamo tokinanie tomomanya nyasaye mono egere to sa soburuti why eturanyara kwa to kuwen point yo mai azobo mo weito tamiyotega be productive tabo monto kwa mama tunda tekobo monto metego chiu lakini matunda tayo kurumuna kwa kaibore twe kurumuna kwa achitega iga kende tikiyo kwa nyakolenta ado wisige ento kero reke nene 40 robo bonge wedani obia tabo monto re productive aso mabwa ekero re productive ana ndoro bakora matunda maya monto ya metebia bantu bago otogia bantu bago kwana bia omunkwano yomya omunno yomya takinga kyakaro musayomya be productive aso mabwa egere tinyara kwa toko wena. So iwe point tangani kaba omonto kwiariani point ya kabiri kaba omonto bwa bantu point ya gatatu kaba omonto re productive nando bwate value ogeza abantu nakuri. Get the point. Take a step forward.